Voin Khan Champhai District Level and Court Meeting Pu Mohammed Akib District Borsap kai suana NDC Conference Hall kai fang tlanga ruhlo laka inven na tur ruam manna poimo tak tengai to ani a pu lake suaran ar member secretary le SP Champhai ne bok chuan meeting agenda le police department in ruam manna anne sang te atalang ani Nimin Chanhu da khat Khan DC Conference Hall kai fang tlanga Champhai District Chapchakut Celebration Committee chu Chapchakut sangni somni paruk mandan tur ngai to in Champhai Borsap Pu Mohammed Akib kai suana hnuaya an thukhom Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC ten Saitua le Khozol District Project na thomek te huna kala an endik nuwa nimin ni som pakhat thlani sangni somni paruk Khan Champhai District am hason na tho sang te an tho kwal CCN clear tu te jibai vek ule general mon puya kania chanchin thare longai thang u Voin Khan Champhai District Level and Court Meeting Pu Mohammed Akib District Borsap kai suana NDC Conference Hall kai fang tlanga ruhlo laka inven na tur ruam manna poimo tak tengai to ani a pu lake swaran ar member secretary le SP Champhai ne bok chuan meeting agenda le police department in ruam manna anne sang te atalang ani meeting a hen ruhlo laka inven na ruhlo ngai te en kon le ruhlo to ruk dan cha na konga ma la tu te thuam chak na dan tu te soi ho ni in kumthum chung district level action plan kim chang tak bua sai dan tu te kumsani somni poruk atana action plan le thil chu sang te an soi ho ani district level and court committee chuan district chunga ruhlo man sual le district patlanga to ru na dan cha ani theinan tho ho na thatak nei apoimo thu an soi bok ani Nimin Chanhu da khat Khan DC Conference Hall kai fang tlanga Champhai District Chapchakut Celebration Committee chu Chapchakut sangni somni poruk mandan tu ngai to in Champhai Borsap Pu Mohammed Akib kai suana hnuaya an thukhom Chapchakut sangni somni poruk chu March ni som pathum sangni somni poruk zirtop ni hian Zotlang Sports Complex Champhaya chamada som pakhat atanga lumna nei ni se ti in rela kutpa atan pu TBC level chunga advisor to Chief Minister Finance le kutleng tu atan pu Mohammed Akib District Borsap be sei an nibok he huna hen Chapchakut sangni somni poruk man na tura thil chu sang te soi ho ni in mo phu na sang la tu sub committee din ani a power supply tu in tur medical sanitation le ven himna lam chungchang te soi ho ani a sub committee sang te malak na le ruam man na siam te march ni ruk sangni somni poruka ku celebration committee chuan an non le don ani ku ta hen mizo namlan cha sang clear ho thei tur be sei ani a heng ba ka hen zai pol le mal zai moi tak ngai thak thei tur ruam man ani Chapchakut hotin zok nan sokan thok le mupui te chu atam thei angber ku chim turin committee chuan som bok ani Nime Chapchakut organizing committee thut khoma hian sarkar department sang ho tu te sub headquarters YMA sub headquarters MHEP district headquarters MOP le district MJAIO te antel ani Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC ten Saitua le Khozol District Project na thomek te amhuna kala an ending nuwa ni som pakhat thlani sani somni poruk Khan Champhai District amason na tho sang te an tlo kwala chung project an tlo kwal te chu Champhai veng sanga fast track court building te Champhai college kiang ST Girls Hostel te Bethel veng DC hunhuya auditorium sakmek te Champhai District Hospital kianga critical care block te Champhai veng thanga working women hostel te Champhai jail veng district jail sakbe na kalai me te ania team member te hian project kaldan te mamo anne te hasana anto te zot fein na thok tu te nen an soi howa project luang takin akal thesulom am anti thu te an soi ani heng project zinga tamso ke hun bitiama anzo mandon lo tlang puya azo hun po sei ngai te an nilhom heng MSPMC member te hi architect George Lalzuya member engineer Larin Oma member engineer Vanal Neral te member engineer Silal Suan Oma member Reverend Nelram Lena Patsuau member engineer Remnal Muan puya PA to vice chairman te anni Khualeng SCC a sarkarin so thing ale tran voin som pani thani chane som ne poruk ni ngani atang hian Khualeng SCC a MMB DMC malana awangin so thing prevailing price kg a somthum pani in ale trana voin hian dungtlang PCC le saje PCC so thing buktan ani a procurement masaber atan hian quintal sangthum ruam manani so thing book ni hian Khualeng SCC supervisor Pu B le chanhima DCO Champhai le assistant supervisor Pu Silar Parle na KM middle school teacher ten an ho thei ani Khualeng SCC te chuan hetianga so thing ching tu te mangai tak sarkar kan hi ke ni Khualeng SCC te chuan kan lom tak zet ani ti in zon narin chana za hau chairman Chingzaliana secretary Khualeng SCC te chuan lom thu an soi ani
Mizoram Contractors Association MCA chuan tu te emo contractor mai ti bal zonga na thok an om le thin chupoi an ti thu an soi hetiang thila om to lo nan Mizoram Contractors Association MCA chuan a the chen chena en pui the zel an du ti thu chu siamin an soi heti rual hian Mizoram sarkar chu contract na pe na konga ma zong aya film khu turin an nge na party indu saknan mai manglova ram rotling changtha ten hu che tur thok thei tu thlang chuak thin tura an du thu an ta lang bok ZPM Consultant Engineer Silian Lungale, ZPM General Headquarters Secretary Rualten, Voin Khan Sai Rangatanga Viring te in Karkong Siam Chatna and Ena, Mizoram Mipui Chak Lak na Kong Pui Pui Mo Ber Siam Chatna Tho and Ena, Contractor Pathum Techuan, Kumin April Somthuma, Zokman Antum Thule, Zokman Ngay and Inrin Thu and Loshil. Kong Siam to Ministry of Transport and Highway, Noya Oman National Highway in Call to National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL and Noya Tho Contractor Pathum Balaji BR Goyal le J Infratech Private Limited Jantu Techuan an machop le an harsat nate an lo thena NHIDCL Project Manager Saksam Tijia Chuan voin atangin bui chali atanga sai rang 0 point kong chuan thenga cement concrete achun na bik meter zare som ni na hi contractor Jandu hian akhwa no na thok mekin kilometer som pakhat resurfacing le bitumen concrete chu mam na hi April somthum sani somni poroka zo tumani ati ZPM Team Leader Engineer Silian Lunga ZPM Consultant Chuan kumdanga furwa tuitlak laya kan lifeline poimo ber chiat awang har sana kan to angte kumina to kan tum to lowa thotu te har sana te amuna kan enpuin kan ngai thla a April somthum sani somni poroka zo antum ange hian anzo man nge kan be sei pui ani ti in soi kon pui khuchung ai zo chwa lama kong chia le kulutuk chu kon pui VC ten thu lo thlenin NHIDCL le contractor ten soi ho ngal ani a akhu le tlan har sa zwal pui chu no nga turin contractor ten ma an nga don ani ZPM Consultant he bui chali le khamrang in Kara Jandu ten hot mix plant an bun chu Mizoram Pollution Control Board MPCB 10 an endik to ti an lo shila ma se MPCB te hian na tho phalna an lapek lo wangin har sana an to ka ZPM Team Leader Engineer Silian Lunga hian Forest Minister Lalthan Sang hne na le MPCB Chairman hne na thlen nga le Minister hian ma alanga lani Zulani sari sahni somni panga khan hekong enkol nahi Mizoram PWD chon NHIDCL kuta an hlana an ni hian contractor pathum thlang halin nahi an thok me kani vaireng te atanga sarang in Karkonga hian sarang atanga bui chali hi Jandu siam ani a khamrang atanga bui chali BR Goyal kutni in khamrang atanga konpui Jandu konpui atanga Kolasip Balaji le bir khothli atanga vaireng te Balaji te kuta ani Achievers Award le Indian Achiever Forum te chuan Nimin Khan Lee Meridian Hotel New Delhi a National Summit 2026 Viksit Bharat 2047 through Comprehensive Socio-Economic Development Program and Buasaya Health Minister Pilarin Pui Hena Women Icon Award sani somni poruk an hlan Pilarin Pui chuan award adon chan chu India in kumsangni somli pasari a Rammason Developed Country ni tumahma alakna Viksit Bharat chunga te fungpoimo healthcare sector lama Mizoram Universal Healthcare Scheme chataka akal pui wangte thingtlang mi tatana ruang phurman sarkarin atum sakna anbo sai wangte India rama infant mortality rate niamber pol ni tura ma anlak na wangte Mizoram Health System Strengthening Project an kalpui that wangte sarkar damdo insinga NQAS certificate mu anon bezel wangte ani thu atalang he minister chon department le sarkar lama ka tho puite in pek na le thorim na zara he choi moine hidong thei kani a zoram hun kil khol ber thlenga thok tu zongsong ta hena lom thu ko soi tak mek ani ati National Summit hian Ministry of Corporate Affairs ne Ministry of Road Transport and Highways in to Minister of State Harsh Malhotra chu khwal le ani a Minister Pilarin Pui khwal za om ani thung Pilarin Pui chuan Mizoram chu India rama CSR sum mutlem ber ani thu soya health and nutrition lama tho puya company how to te soma Minister Health Secretary PK Larin Zolile National Health Mission Mizoram Mission Director Dr. Lili Chakchuakten and Troy Omani February ni som pasari sani somni parukatangin Mizoram Legislative Assembly pakwana thutkhom voirukna nei ani dona nimin klai theng khan zona sangkha jathum somsari pasari aluto tuntum sesona hian kumsani somni paruk atanga sani somni pasari Mizoram budget phar ani ang Assembly budget session lo om turatan hian nimin klai theng khan house chunga chanchi zona state question sangkhat somni pasari aluto a jeka chanchi an state question sathum somnga aluto bok zona la thelu thei ani a bill pa ngai lut ala om lowa amendment bill pathum aluto thung
Amendment Bill lu to chu the Mizo Marriage Divorce Inheritance of Property Amendment Bill 2026 te the Mizoram Goods and Services Tax First Amendment Bill 2026 te the Mizoram Prevention of Public Land Encroachment Bill 2026 te ani tuntum session he ma se som paruk sani som ne paruk thleng o tura ro manani a session tran nia governor in house a thu soyang kunsani som ne paruk atanga sani som ne pasari Mizoram budget chu February ni som ne paruk a tura ro man ani Mizoram Sarkar State Medicinal Plants Board Directorate of Ayush Nimin February ni som pakhatsani somni parukhan National Medicinal Plants Board Ministry of Ayush atangin Best Performing State Loman Pathum na andong Nimin February ni som pakhatkhan New Delhi National Medicinal Plants Board kum somni pangat in Lumnan National Symposium Chintan Severe on Medicinal Plants Board sai ania Ayush Minister Pratap Prawo Jadaf chuan ahong India Ram State Tina State Medicinal Plants Board te na tho dan te na Mizoram chu pathum na ania Loman hi Mizoram State Medicinal Plants Board Chief Executive Officer Dr. Lal Khungaile Consultant SMPB Dr. Ramon Sailoten Delhi andong ane pakhanna Madhya Pradesh ni in panni na Kerala anne Vanapa ho chu Assam Rifles in an chu santak ram chunga da anidona tuna Vanapa ho chu sorkarin amman na tu dang angai to don Assam Rifles chu santak ram za somnga panhi point panga pasari chu ani na anga hum hal tura ruwa manani Chief Minister Kaishwai Advisory Committee on Assam Rifles Land chu Nimin Khan CMO Conference Hall an chu khoma chut khom voi nganani in Assam Rifles chu san hun ma mandan tu relani Vanapa ho chu upat to awangin Assam Rifles anin son ma poin sarkar ho tu ten sakchat tum ani thu anno soito a Assam Rifles anin son tak awangin Vanapa ho lian zo le changkang zo sakmatur mun ma om ta a angaya Advisory Committee in Convention Center sak anlo pom to chu Vanapa ho ming putir an rel Joint Action Committee on National Highway Scholarship in February ni som puruk thotan ni hian NHIDCL office hual natlang an kawa scholarship pa NHIDCL office ka sak antum Joint Action Committee on National Highway Scholarship chuan scholarship district chung hun sang sang le khopui chung kong pui chung ngai tha ani na arei to a hemi ko nga hian po sang sang le sarkar lam atanga no na voi tam tak om to chungin voin thlengin malak na mu tu ala om mal lo ti an soya kumin fu lo thleng tura po engdin huna ma an thlen pui le don chuang lo ti Chiana wangin February ni som puruk chma da som pakhat hian NHIDCL office huan natlang nei an reality an soya hemini hian scholarship mi pui atam thei ang be to om turin an somani Joint Action Committee on National Highway Scholarship chuan hun rei tak tho na hun an ne chunga vo in thlengam ason na mel thar mu tur an thlen thei lo awangin scholarship pa NHIDCL office kal sak ni se anti ba ka Mizoram mi puin an tor belzel lo nan NHIDCL General Manager BK Sivas Thavale Project Manager Saksam Tyagi chu arang thei ang ber Mizoram atanga son an ni theinan ma an lak thu an soi JP Career Point Coaching Center chuan Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlal Thanahovin tu hmai Mizoram Public Service Commission MPSC in Mizoram Combined Civil Service Exam sangni somni panga result ati chuata ka anjir lai tling tharmi som de choi moina hunan mang Zarkot aizol om JP Career Point in Nilaini Zana Hotel Regency Conference Hall Zarkot office sarating anjir lai an choi moi hi MCS tling thar pali MPS pathum MIS panile MFNS pakhat anne khwale Minister Dr. Vanlal chuan officer ting thate fuina thu soin lam puina thu sia ka hlana zirlai hotling te hian an hotlin na jin kong an soilom bok kumsani som pathumadin JP Career Point hian state danga coaching center thaber berte el paturin state po na tangin thoktu tumshiat nei thate an cha lu chin ti an director Israel Remrot chuan soya Mizoram zirtina kalpui ma saber le om chun an ne bok combined civil services exam ba ka hian MPSC B gazette le non gazetted exam bank PO clerical SSC atan coaching class an kalpui meka Mizoram Combined Civil Services Exam B ka anjula lotlina changsum sari pakwa MCS somthun paret MPS som pakwa MFNS som paruk le MIS panni anne to JK Business Services Samhalving na ya hian digital coach shang kan kola mobile phone company brand shang kan kol ba ka iPhone model thar berber po kan kole laptop le desktop computer amantlom achanga amantaw thlening do thlantur kan nei bok powerhouse lama hian electronic device shang ba ka inverter le battery do thlantur a om electric wiring man ro shang a om ba ka electric wiring kan ti sak thei bok CCTV le intercom installation po kan ti sak theya
internet chakle cha Airtel Extreme Fiber connection eng tiklai po ing kanti sak thei boke mobile phone le computer le akai hnote repairing kanti theya kan bunglwa te hi kan shal chwa nuwa after sale service momal tak pet chunjom hi kan thopui alani ringe JK Business Services samphai veng lai Rome Italia International Fund for Agricultural Development IFAD Governing Council ve somli pakwana mizonola khumtunga dare banana chips manager letlan dikifana chu mani kutkoi manga ezong thalai sombik pakwa jinga telin thu asoi dare banana chips hian khumtunga balhla an thar chho da chu siam danglamin until siam da chu an sha chuak thina al manager letlan dikifana hi thole ni le nilai ni IFAD 49 Governing Council a India Senegal Dominican Republic Sri Lanka Peru Cameroon, Malloy, Algeria le Kenya atanga youth entrepreneurs pakwa sombi zinga atelani IFAD ro na sangber governing council ve somli pakwana hian khovel mun sang atangin thalai rual thanbik te hi khwale na tan soman nia from farm to market investing with young entrepreneurs ti thupuya mangin khwan lo atanga mipui ban pha ka chop chwa chu an thulai mu ani DMNR Minister Professor Lanilo Mahma Leimin Tur Shiat Lok Theina Atana warning Petsuak Thai RD landslide real-time monitoring system call prototype demonstration nei ani he call manghian Leimin mai theite Asia Zungzung Thai Don Baka controlling center le abul Miami ten na warning Petsuak Thai Tur be se ni he call hian rang takin 0.5 seconds lek chungin real-time data cloud a athon anga chu chuan warning system amang tu te control center a pedon ani Leimin khen thei tu factor sang atangin sensors transducer man ani a information database akeng tel ngala web service baka direct real time ana phone call SMS athun ngal thei bok ani hei baka hen point to point communication protocol mangin internet le mobile data a down point sensor reading le alert alathon chuak zel thei bok ani he device hian solar panel le grid supply amang kop theya remote area a po all sam taka install thei ani Valentine's Day February ni sompali sang ni somni puruka hian Aizol International Half Marathon AIHM chu atum hina atan tlan ani dona he huna hian international runner somni chuang antel dona England le France atang po in ron tlan turan Volin Khan Home Minister Puke sabdang chuan office a Aizol International Half Marathon puala siam ti sha chu atlang zara thu asoina Home Minister chuan Half Marathon bo sa ani chulom ati thu asoya khovelin christiana angai poimo chomeka khovel huap in elna sports department and bo sa Mamati thu asoi AISM Curator Innovation India CEO Captain Rahul Bali chuan tunchuma hian Kenya Ethiopia Bahrain etc atangin international runner somni chuangten antel thei thu an chiang to a visa po an nei to foreigner tan Mizoram Lutura protected area permit angai awangin India ram anon khen vele boy pui ani anga PAP hi an nei thei ngei po an be sei ti asoi Captain Rahul Bali chuan tukin sing khan phone call adon thu soi chuakin England le France atang po in rontel an ron tum thu an ron shil ti asoi Aizol International Half Marathon online registration hi for in taidaru khen chok ati thei dona offline registration ero February ni som pani le ni som pathuma te lamona ti thei ani ang junior le senior category hi offline chok ati thei ani Parliament session nei meka voin ni som pani thani chani somni purga Sabha MP Puke Vana Vena chuan 0 awara thu soin Mizoram akong pui mo pathum siam thoi athul thu aw chua pui Puke Vana Vena chuan na thian atanga Myanmar ramri kong pani na thian atanga tarpho khoshi atanga cherhun thingsai atanga bolpui h atanga saisi chua kong pui le na thian atanga tuipui di atanga dazo atanga salvanai phai atanga sangau atanga pangkhwa atanga saisi chua kong pui te chu national highway puang ve turin sarkar lai pui nge na kumsani somni a Myanmar sarkarin chin state khopui hakha atanga India le Myanmar ramri saisi chua thingin the bollen kong pui an sia zo to a India sarkar Ministry of Commerce and Industry inside si chua ramri in sum don ton na munte naw border hat apuang to chungin kong puin alapo lo he kong pui hi sia tanga national highway puan an ni chuan Act East Policy ti hlotlin na atante ramven him na atante le Mizoram tribal mi puite ele barama an son atante atangkai do nati Rajya Sabha MP chuan sarang re session hon thar ani atangin Aizol le sarang in Karli Thetlanzat apun phana sa thu po soin tuna kong pui omek national highway number 54 chu azak tok lo thu le arang thei angbera 4 lane kong pui siam atul thu athen chansin thar che to mai chansin langsa zual ilongai thale ang u Voin Khan Champhai District Level and Court meeting Pu Mohammed Akib District Board Sab kai suana in DC Conference Hall kai fang tanga
ru hlo laka inven na tur ruam man na poimo tak tak te ngai to ani a pula ke swaran ar member secretary le SP champhai ne bok chuan meeting agenda le police department in ruam man na an ne sang sang te atalang ani nimin chanhu da khat khan DC conference hall ke fang tanga champhai district chapchakut celebration committee chu chapchakut sangni somni paruk mandan tur ngai to in champhai bo sapu mohammed akib kai suana hnuaya an thu khom Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC ten Saitual le Khozol District Project na tho mek te huna kala an endik nuwa nimin ni som pakhat thlani sangni somni paruk khan champhai district ma son na tho sang sang te an tho kwal Khatizong ka chanchin thar kan ngai thak theite ani a chanchin thar kan ngai thak zok tak te kha CCN YouTube channel a enlet thei ani